شتین حکومت وگز سوری ایریش خود دومینن ایرو در حافر در دور بنداوا تشینه تاخین شیخ مقصود اشرفی ین حلبه بمب کرن لگوری داخوانیا قصده ین کو ایریشی در حافر دکن شتین عمشادن روش الحلبه گرانتر کتوبر به درون و چکین گران تاختین بمب کرن در انجام ایریشان ده شهید و بریندار هنه هر وا زرار مادی چیبون عمل روشا داوی بنرن برنامه اما دست پید که دوباره دم باش گودارو بینریم من نوری شیخ و هفسرو که مجلس گشتی یا تاقن شیخ مقصود اشرفیه ین حلبه آماده هم بخیر هاتن ناف خیره دارم صبرس سرچاوانا نوچه لزگین هیه وکی انجام ایریشان دل تاقن شیخ مقصود اشرفیه سه ولاتی شهید بونه 26 بریندارن از خوازم ویش و پرسم میلوه داری روشا داوی چیه نا ایریش ده چه آسته ده بردام دکن راستی جی دادی اما دمه که ده چک بدن بون جاری کیدن دست بکر آنها همو در دوری ما به چکم گران ارش دکن راستی جی زنه و نخلی زیادتر به استرا یعنی همین قصفی که عشوائیه به سرو بره همین تاخه ده همه کدر تاخ هدف دگرن داویجن تاخه جبر ویجی هم بین هجمار گیشتی 27 و همین سه امولاتی جی شهید کردن آشار جاردن دست بکریه yani evên ku êriş dikin kîne armanca wan çi ne dixwaze çi bikin gelo Na car em bên gelê Sûriyê dixwaze pirsgirêkê xwe berê Sûriyeliyan dikarin çareserî jêra diyar bike her carê zane em ên nêzîkbûn hevdîtin çê dibin em fehamkirinek çê dibe em ê îtîfaqîkê hevbeş çê dibe cargê sedkê aloziyek destwardanek çê dibe ji bo hev êriş em bîne hev îtîfaq negîne serî ew bercewendiyê kêtiyane ew destê xwe heye ew jî diyarin yani nasnamê wan dunyayê diyarin in Amşad û Hemzatin em ê zane bi tewcihat talîmatê dewletî Tirkiye û em bên mewqifê dewletê jî li emberê netfêrkere navê wekî kom navê Nûreddîn Zengî jî tê dayîn wekî wego Hemzatin Emşatin Nûreddîn Zengî ne ev nav derbas dibin lê armanca wan çi yani dixwazin wê taxê bi dest bixin dixwazin bi dorpêçê koçberiyê bidin çêkirin dixwazin komkujiyê çêkenê hûn çi dibînin yani ji van êrîşana dixwazin bigêjin çi yani vana li ser bazar em bên qreş bazarê qreşî çê bûye em ên bi tewcihat û talîmatê dewletê derva em bên wek Tirkiye van perspektîv û talîmat didê van dijmantîkî em ên dixwazin Kurd yan jî ev xweseriyê heye em bên rêveberiya xweser hemû pêkhatî têda beşdarin dixwazin wê sîstemê ji nav bibin Dedi jî em ên İslamokê radîkalîst e girêdayê em ên dewletî Tirkiyeyê em ên Kurd bibe xwedê statû Kurd em ên kanibê bigîne femkirinekê bi dewletê ra kanibekê vê projê em ên ji bo aştiyê di Sûriyeyê de em bên gav bi gav mil bi mil bi hev re kanûn vê pirsgirêkê çare bikin kêfê wan nayê em ên lanê hasil zirarê wan tê heye feqet zirarê Tirka ye yani ev grupê çete Nûreddîn Zengî û em ên Emşad û Hemzat û bi dehan navekê wan hemî bi mîtê vegirê ye mît wana tewcî dike talîmat dide her carî gergelî Sûriyê dixwaze em ên çareserîkê diyar bike nêzî ev dibin ev ji nav dibin xira dikin naxwazin gelê Sûriyê em ên ji krîz û ezme û qeyranê heye xwe derbas bike ji ber bercewendiyê wan divê de heye ser ve hestê jî mudexele û destwardanê dikin باشه yani rayadarê hikûmeta vegwêz yêl Helebê yan jî yêl wan derna ê xwe rayadar dibînin yek û we têkildarî peymana yekê Nîsanê bi taybet we peywendî li gel danîbûn di vî warî de çi dibêjin çi îzahê dikin bi çi awayî vê rewşê rave dikin çi pêşniyar dikin em sekin bêlî ye yani em bên sekinê wan êge ev şer em ên dibin kontrolê wan de dest pê dike bêdengiyê wan heye hîn car caran ser elam ragihandinê jî em bên vê taxê sûcvar dikin wek ew êrişê ji derva ji destê va çetenan ser taxê de çê dibe wan paqij dikin ev yani em bifikirin yani hema kêfxweşiya wan jî tê em ê ser vê hestê jî
اوه دی ادامه دا دائمی همین شما سودا اجری سویجبار کن اف جی راست همین دانه لیستو که قرجه حکومت سوریه جی نکانی نخودی اراده که کانه به هلوست که باش نشان بده نها شرکتی نوا هر دو تاخین شیخ مقصود و اشرفیه و تاخا بنی زیده گلو شر لکی داره ده قوم ایریش به چه آوایی پیکته به بجاهی ایریش دکن ده حاله هیده به توپا تانکا ایریش دکن هینا جدر و جدورانی و یا هر دا به هفره دکن دوی واری ده روش چیه؟ البته تاخا امین شیخ مقصود سینوره دری شیخ مقصود او شر وک امین سینگ به سینگ نه چه نبویه امین یک جارا ده جنا دا چه بویه اما زانه پیش نکتیه او لهمبر و شر نکان خود بگیرن امین زانه انسانی و شر بکه مأجور به اراده به امین چته به چه وکانه به شر که راست بکه امین سلاحی وانی گرانه توپ تانگ اوبیسن امین راجیماتن نهاج دور به دور امین تاخه ددن بر گدایان باشه لهمبری و پاراستن چاوابه به ده حاله هیده پاراستنا و سر ده فکرن یعنی وکی چاره سری جه وکی وگود جدورانی و به هوانان به توپان به چکین گران اوه چاوا چاره سر و یکسر سویل تین هدف گرتن شهادت چه دبن برینداری چه دبن جه هر تمنی انسان دوی داره شهید دبن بریندار دبن او وکی چاره سری اون سر چه ده فکرن راستی جی دریا که چاره سری نمایی مسئله لیدایی هر از دجی شارژ امن هر براتی و امن آشتی جی دخوازه امن جبرگ افتاخ نه منطقه که عسکریه ام نه تاخنه نه عسکری نه لشکرتینی نه قصده ته نه یپگی نه یپجه ته ازا اولایی هنرین ته او جیش بو پاراسنا تاخه جی دزان جی چلتان واد حاصل نه او جی به فرسانه امن زنه به فرسانه گورا خوب کارتینه و ام مجبوره بر خدا نه یعنی ام و اراده گل جمع گلی چه مقصود و اشرفی 14 ساعت همه زانه و حسانی تصمیمانه کنه یعنی امی جلبر خواه بدن از باور دکن وک ایرشت بری به تک چونه از باور دکن او ایرش تکره و ذاتی جی دنیا جی دبینه دشوپینه یعنی حق دو کین و نفرت وان لنبر امی بشت جوا که بیکاتین هنه yani Alevi bir İru Dürezine asıba emin Kürden emin hasıl Hristiyanın yani ev dixwazin Suriye çava çekin gura bercewendiye hêzî destwardanî vê derê kirine. Ê krîz û ezme berfetsandinê di ku de helê çareserê dibîne ancak li Suriye şerkî navxwî derkeve. Yani ev ê jî rê nedin wan em ê daîmî zane ji bo diyalogê daimi em zanê ji bo hevdîtin han yani em naxwazin şerek çêbe şer net bercewendê gelî Sûriyê de ye û êdin jî na bahane didin nîşandan dibe Şêx Mesûd û Eşrefê bi silahê di giran êrişî ser Helebê dikin û bi dirûnan jî xwedkuj êriş dikin. Ma derewek ev ancak kî înan bike ew ê wê derewê dike bawer bike hew jî înan nake ji ber ke Şêx Mesûd Eşrefê ne tûpene ne tangen û ne dirûn hene. Ev gelekî sêfîle zanê xwedî îrade ye. Ji ber wê jî em îrada bi ser dikeve. Yani niha hemû elam û ragihandinê em ê zanê çi didin nîşandan wek ev hikûmet mezlûm e û em bibên ê zalim jî her du taxin ya çi şerm e yani şermekî zanê rastî jî şerm nakin yani ji ber wê jî em ê zanê Şêx Mesûd Eşrefî ciddî ne ji ber ke ji bo aştiyê jî em ê amade ne natirsin yani ji vê yekê kesî ê aştiyê bitirse Ew zane li ser vê şuraşê li ser vê gerî li ser vê şerî navxweyî rantê digire bile ew jî xwe bitirse. Ê me jî zane em jî amade em peşkî Sûriyê ne em me Sûriyê de kar û xebat kiriye me şuraş kiriye me dijî sulta û em ê deselatdarê behsê zanê berxwedaye em ê zanê me Sûriyê ava kiriye li ser xwîn û kedê Kurdan ev Sûriyê giştî merhelakê. Niha jî dixwazin çi bikin dibin bahaneyên cuda cuda da vî gelî em ê wa kedê gidayî derxînin. Helbet yani em Sûriyelî ne kes dike ser me bazara bike em ê jî ber vê va em ê heyanî dawî ne em ê berxwedanekî demokratîk berxwedanekî em ê nîşan bidin yani
باش از ویجی جواب پرسم نه و گو حمود دنیا دی شوپینه بله دی من امجی کلی جوه داره دی شوپینن هول دادن راگینن حمود شتا بر بچافن گلکتش لی گارانتین و هف پیمانه اوه کو جبو دیالوگ چه به بون گارانتور هزین نامنتوی دوی درباره ده چکیش واره دبیجن یعنی اف وی روشه چوادن رخینن هر جارو به وی رنگی ایریش و ایریشه که به وی رنگی به تانک و توپاج دورانی و لسر تاخین به 100,000 کس لیدجین تیکیل داری و گلو تو آگاهی دانو و بواره تو تنسیق دانین پیوندی دانین گلو وقت تاخیر شماسو اشرفی اما تو تکیلی آنها بیازه در و ای گارانتور چه نبویه اما دانه دنگ شیخ مسعود امین برخلان شیخ مسعود اراده شیخ مسعود دنیا همی راکری سرپیانه راست طرفیم اجباری سوریه دا امین گارانتوری گهه و امریکا و اوروپی امین حق شرب دایی ببه او حق خودی به سوزه دارن ایدودیان امراوشه شیخ مسعود اشرفی و حلب گشتی بشوپینن دبیگه زیوتر بلستر لامبر و بگینن بریاری که اف شرب دایی ببه دیالوگ لپیش به یعنی دیالوگ لپیش به اما امکانه بین جه فهم کن جه بده ناس کن جبرگ چک هم زه فهم کن ناس کن چه نابه انج برای گشتی کردان جزده بیجم کرد حق شیار بن امین دو تاخن اره بکاته حمید شیخ مسعود و اشرفی دانه لی در دورا 500,000 انسان جایه ایفا 500,000 انسانی سدی حیشته و کرده دبیگه امین هزد هر چهار بشیم کردستانه امین رای گشتی سوریه دموکراتیک امین دبیگه هشیار به و زخطی سر به حکمته بکه و بلستر و زیوتر جی کانه پیشی به شاره بگیره باشه میوانک میدونی زلال جگر اندام دسته هفسروکاتی پارتیا سوریا پیش روش آماده ایم خیراتن سلاورز خیر دارم سرچاوه ناوه اف کومین چته ین کو ایریشی تاخین شیخ مقصود اشرفیه دیگه ناوه حمزاتا در باز دبه عمشاتا در باز دبه نورالدین زنگی در باز دبه دوی واری دا هون چی دبینن یک جی یعنی کی ایریش دیگن سدما ایریشا وان چی گلو بله به وسیله به پروگرام مسلاو و حسکرنی خوش برخوادانیا شیخ مقصود اشرفی را دشینن جه بریندار شفای دخوازن و ام دبین شهید نامرن براستی تاریخ شیخ مقصود و اشرفی لبر جاوا و دیاره یعنی وکی حوالی ما نوری شیخ خوشی دیار کرن روشا کنها لتاخی هیت پیشوازی کرن جمله گل و برخودانی کی مزن تاریخ شیخ مقصود ده حلب ده جی کی خوی تایبت هیه لیکریارین قریش دستلاتارا تجارة نسکینیه ویریش کن هاتین چکرنجی یعنی عمل روشه میزکن هر وقت دماکو شاندایا قصد انجی باکور سوریه در باسی شامه دبن حتی ولو ام بجن نيرين كي نظري تشد بيجن نيرين دردك به يعني حتى نبر يارجي به ام دبينن يريش السر تاخا شيخ مقصود واشرفيه تكرن اوا چما هلبته مجي هر کسی ده فکراندنه کی دی چکرین چونکی بری دروجا شانده چوبو شامه و دما کو درکت نجی گوتن ارینی بو ما راسته ما هر تشتکی دلف نکری لی بلی ملف کریه کو گرکی هفیتنی ما دوام بکن اوا گرینگ جبونا بجن مثلا مفاوضه لفخاتنا کوارین چکرین دا استا سوری ده لگور نیرینا من ایوی شاری گردکه و تحریک دکه و یکو وان گروپین چته عمشاتا و حمزاتا وان برد دل سر بی ملتی دولتا ترکه چونکه اولف هاتنا کنها لسوریه ته چکرین دناوینا باکور روشلات سوری ده و حکمتا دمکی ده یکو فایده جنابین دولتا ترکه یکو دخوازه مثلا بجن حلب دست دان سر و بریا حلب بکاری به تیکه به شامه و یا جی توای سوری بگیری دست خود دولتا ترکیه جبوه کیش دولتا ترکیه ناراضی بونا خو هر وقت لهمبری لفاتنه تبدی نشاندان و اف گروپین چته ای عمشاتا و ای حمزاتا وان کسیمه که هیا هرکس دزانه دما که و ام بجن بناوه هی التحریر الشام وان گروپا حمیا به هفره گیشتن شامه قاشو الگوری وان هاتا رزگار کرن جی رژیما بعث یعنی اف گروپن چته که هیا همو دمج نبون انتگره نبون همو نبون یک دبن ارتشا
ام بجن سوری ده يعني ایرو لسر ناوی ارتشا سوری وانا دخبتن اما لگور نیرنا من وانا طرف دولتا ترک ده جی خود دگرن و دبجنیا استقلالیت خود نشاندان دوی اویده جبوه کی جی يعني وكي تكوشينا كون هاتي مشاندن الحلبة برخدانية كوتي كريم بلاتي ما دفي راستي ده بلاتي ما بينا دبينة دزاني كل هيستوكك هي حتى كو لجور به الوست دي نشاندان چمكي في ملاتي جده 1011 حتى نها لهم بري رجيما بعد شركر لهم بري چتا شركر لهم بري بجن چه جروبين كوكتن شما سودا بچناوي بخواستن تيكا من شما سودا في ملاتي شركر تكوشينه كي مزندا مشاندن وبسهر خست تكوشينه خوا شاري گلش فرشگري ملاتي شما سودا اشرفيه دامشاندن جبوه كي هجر ام روشن هاد نرخينن خوازاتن حكومتا دمكي يعني حكومتا كي كبراستي بسروبره دملي الاشكري ده تميزات كي جارك الساحل جارك السويدة جارك الحلبة جارك دخطة عم بيجن دير حافرة ده وحرجر الجيكي تقينا دي تشكرن بس تايبتا بجروبين شتاي كودبي حلبة دنا لخطة دير حافرنا الملي من بجينا العفريننا لجريس بينا للسريكاننا وانا همو طرفدار دولة تركينا يعني ام دكارم بيجن حلب بدست دولة تركي تمشاندن شاري كون هالحلبة تكرن شاري دولة تركيا اللي تجي قال ما ده هردو تاخذها خوازه چی بکه لوی داره یعنی 100,000 برخودیر هنه ماما یعنی اوی کو برخودان مشاندن همیا به هفره مشاندن دخوازه چی بکه جوان هر دو تاخانه یعنی پلانا وی چی آرمانجا وی چی وی دتر وی بچوکی داره جبوكو حلبة تاخد دستي خواه جرك ببرخوداني بشكينه چونكي دولة تركيا يعني لجور خواه تباي حلب دستي وده بريافان شتا هلبته ام بيجن هيزا اولكاريه كوبناغي اصايشه ناد الشيخ مقصود جي خو دغري والشيخ مقصود اشرفيه ام بيجن سيستم خو قالها مجلس خو قالها خبري ودبي خو سرتي خو دا نشاندان جبو بكيجي مثلا ام بيجن اتفاقيه كود نيسان دهات شكرين جركي وكي تاخين حلب وري قرتن لبل اب ملت جبر كروشكي ام بيجن اولهيه جديه هي مجبور حاجزي خو هبي باراسنا خو كي حاجزي مشترك هاتن شكرن لينا راضي بونا دولة تركي جبيها هي يعني دولة ترك بباش تزاني حتى كو شيخ مقصود أشرفية نكبي دستي ودا ياجي تكبي دستي وان جروبين شتى دولة تركي نكاري حلب تيخ دستي خا يعني مطامع دولة تركي بنا درباس كريا إنه والله بحكمتها شامد دمشينا أنا ماشينا أو دخازي فيلي دمهري مدبي منو هركز بياد زاني أجر حلب كدستي دولة ترك تيوي معناه كود دواي سوري دست دولة ترك ده يعني چونكي لسر بنا لهيستوك هلا ام بيجن دولتنا لسر سوري دخبتن يعني ملكي ده ام بيجن دولة تركيا روسن اشتا اسرائيل هذه كواليسيوننا هركز جمله كده لسر سوري دخبتي كيچ قص سوري تاخي دستي خو يعني خصنا دست جبوكو بكار بالسروريه خب ده تشكرون بلان خل سر بدي مش عندنا بلان افيايا د سوري ده تمش عندنا دولة تركيا دزانه تن المن بيجي وجريسبي تن العفرين ما عندن نكاري حكم بك شامل يجي جغرافيا او دخازه و دبجني عدمله سياسي وجغرافي ده جرين جر حلب ايرو فجبوي كي دولة ترك نهال سر حلب تخبت تخازي ببرخداني بشكيني ليه ام همي براسي دزانن ام بخجي الحلب مانا وام ملاتي حلب ناستكن هلبته إيريشا كوتي كرن نت سنة سر كردايا لبالي كرد هدفتي قرتن بالناوي كردا دا إيريشك تمشاندن دولة ترك حتى دهبو بالناوي كردا بخوا إيريش تكر لإيرو بالناوي أمبجن هزن وكي عمشات وحمزات وانا إيريشي تاخن مادكي دو خازي دوان تاخا دجي دبجن يا أولهية كوان تاخا بشكينة تشتي كل الساحل والسويدا كري دو خازي الوربدي تشكرن جبوكو بتاواي حلبي تاخي دستي خوا للجور نيرينا من أجر أم راستي وحقيقة برخدانيا قال خو أما إذا بكن شرن قال لك دجوارتن در باسبون يعني قال لك ماستر در باسبون تكوشين وبرخدانيا في ملتي الوي حلب داني شاندان هشت حلب إيرو السربيا بمين الجور نيرينا من أجر أو برخدانيا الشيخ مقصود وأشرفية دوان صالح شورش ده نبانا دوان 14 ساله ده وحلب إيرو دست داعشيا دبانا وند دست أم بيجن كسك ديتر دبا ليش بوي كيجي ام د وبر خدانیا کو تکر ملت ما یا کو مهم ملت ما وینا و راستی و سبخوینه اف نزیکبون دولت ترکن لبله گرکی حکومت شامی جی وینا بزانه به
دولتا ترکیاری کدیده مشاندن حکومت شام دست و ضعیف دیگه هزاوی ضعیف دیگه برای وان چتا و حکومت دهلوشینه اگر اف حکومت دخوازه براستیم خودی گل سوری درکه وکی سوری بر پرسیارتیا گل سوری بگره سرخوا و دست بکه جوان کومن چتا را بیجه بسکنه و دولتا ترکی را بیجه بسکنه یخص عمله میزکن یعنی 3 شهید 26 بریندار و پرانی ملت و زارو نتیشتکی هندکه یعنی براسي ديماني من ديتن انسان بي عاجز دبه يعني دمكو سلاح داتين السر ملخوا وسلاح جران تافيج دي شغلين توبات دي شغلين وبانك دكت دبه قيل همبري ارتشا نظام ناتو سكينيه يعني اوك وصل دي نشاندان ابا هوفيتيا كو دمده كو تكرن لي باوريا ملت ما به برخداني هيا گنجن شیخ مقصود و اشرفی و راستی و ساگرت ندست و ساجی فهم کرنه انو امل بر خوب بدن امهنه ملت مگره که لتاخب خوب فراسنه که هزا جوهری شر گل شورشگری کوچا بری دام شاندن ایروجی گره کی بمشینه در کتنا تاخه ام بجن سرکفتن بخار ناینه لبله یکو دکاره براستی فراسنه بکه گره کی فراسنه بکه یعنی جوان هزین چتا گره کم نترسن اف هزه هنی بری جهبون هزي عمشات وحمزات بري جهبون العفريني جهاد ديتن الشهباي جهاد ديتن الامبجن من بجهات ديتن العراقي هاتن ديتن الجزيري هاتن ديتن هر كسي وناس كريا وانا چه هزن ليرو بيشتغل دولتا تركي جريدن جبوكو ام بكاربن براستي خدي الرومات وكرامات خدار كبن افتاخ جبو ما جرينجن بلكي هر كس بيجي افتاخ تبا جبوان جرينجا اوقاس يك جغرافي كموقع جغرافي تاخاش مقصود جرينجا جبوان و سیاسیان جبوان گرینگه چونکی 14 سال نکارین وان هر دو تاخا ایرو دخوازن بریا کوقاش و بناو ارتش سوری دخوازی وان تاخا بستینه طبعا افتشتکی لگور نیرینا من دوره و هزا وان تیریناکی کوه تشتی بدن مشاندن پیک بینن بسر بخینن بن کفتن و یاوان به البته و ملت ما گرکی او صبر خواه هیا او باوریا خواه هیا گرکی دوام بکه لبلی رنگی خوی پاراسنیجی گرکی بده مشاندن جبوکو تشتک جزارو کا نوی تشتک جدای کا نوی تشتک جختیارا نوی اف خالق و گوتی از جهوالی نوری بپرسم نه حوالا زلالانک تشت ifade kirin دورپیچک جی هبو اف دمک لسر هر دو تاخان دورپیچک پر حشک جی بو دوی درباره ده براستی یعنی او شرط و مرجن برخودانی اون بچاوایی دبینن لگور بره زیدتره کمتره دوی واری ده آستنگیل پیشا و هنه گلو یعنی اف وی بچاوایی بمشاندن اون انجامه وی بچاوایی دخوین ما میوانه ما برید زلال جگر تشن ذاکرم باسی اف شیخ مقصود و اشرفی yani gerdastan kabe defa dağıtı insanın. Ev 14 sadece emin ev rahi ve dastandan hayanina heye. Yani liver na şarkı ne normale. Yani benzane şarkı tam medzerab katil am içeri ben. Evna teka ben tahe fazla bebim. Netice din u nefreti van لهمبر تا هر دو تاخان اگه 2016 15 16 17 این او کین لگلوان هیت قازم انتقام بکن یعنی روح کی انتقاماری پیش سر ساخته بکن جبرگ گرنه و باسه امین به اف جورین چکین گران ایریش سر ساخته ندکرن آنها استارا دینه کم همو چکین گران بکارتینه بلکه دنگی بتیوه یعنی ولی حاصل در وی یعنی همه رکی چو بجیرن یعنی همه اراده خود تسلیم و چتنا هم استی خود ریج بکرد البته همه بیکیتی گلی خواه به سکنا گلی خواه به هیز و مراد و معنویتی هیزا اولکاری اولرین آسایش مل به مل گل و آسایش ایوه تاخنا همو جورین برخودانه همه سر عده و جاره کیدن امیرای ندن که امین اف هیویه که خوازن به داخل داگر بکن امید قرقی وانا بیدن و اف گداجی جاره کنی بسر کده از باور دکم اف ایرشکرشی ای جاره کیدن جورتی رابن یعنی دوی وارد از خوازم بپرسم یعنی
آمادەکاریە و هەنە عێریشی یەکسەر سڤیلا dikin bi topa taxê bombe dikin yani di vî warî de derfetê parastina aqwa sivîlî wê hebe ev ê bi çawa yî pêk wer Yani gel hinek tecrübe ve heye, tecrübe gel heye. Emin kone emin dizemi kasıp ki Kur'an çeyre be, evet tedbir abistine evyak. Edu diyeci, emin asayişi bersife, emin lamber ve erşe bersif ki tun dedi yani. Nedeni? Yani derbayı ve emin cezira şey maksud aşağı dur peşkiriye. Emin hayani jibuş yani ji reyne işte ne hamur hayatını gartan. Dedi sot emeni o gaze malan emin vel hasıl ardı emin tiştki baradım deri zaten aslan çu da khastem yani khastem be dur peçe ve gali tahsil bigrin. Daha gişten dawiye yani ev tiştek fikrim ne be emin mecbur da ben emin erişiki çakın Kur'an çedekim. Yani ekonom bebeceğim yani helvastema jibu parastını helbet yani emi çi tercih bikin az xwazim bebêjim yani emi tesîbînê red bikin û emi berxwedanê jî tercih bikin û tedbîra jî baş bisînin ew pîranê şer ê gelî şûrişgerî jî carekî din aniha di meriyetê de ye. Baş eval Zelal yani hûn çi dibînin nav we jî behsê kirê dema hevdîtin çê dibin em bêjin şeşê cotmeyê wisa bû dema Tom Barak bû Brett Cooper bû ev nûnerên Amerîkayê yê CENTCOMê serdana Bakur Rojhilatê Sûrî kirin ji bo ku rojadinê biçin li Şamê hevdîtin bikin dîsa êriş li ser her du taxan çêbû dîsa di bîst û diyê wê de çêbû niha dîsa wekî we got beriya di roja hevdîtinek pêk hat dîsa êriş çêbûn gelo ev tesadüfün yan jî ev tiştekî ji me re dibêjin çi ji me re dibêjin û van wekî çi peyamî dixwînin heta kengî ev ê bi vî rengî berdewam bikin li gor nêrîna min ne tesadüfe yani nerazîbûne dewleta Türk nerazîbûna xwe li hatinê didî nîşandan ji ber ku bixwe nikare îdî yani em bêjin dengên ê dunyayê qebûl nake ku dewleta Türk êrişê bixwe bike ji bo yekî jî êrişê birêya van hêzên yê emşata wana dike û ji xwe re herhalde vê difikire ku Heleb taxê Şêx Mesûd Eşrefî xeleka zeîf e yani li gorî sîstema me a Bakur Rojhilatê Sûriyê lêbelê vêna ji bîr dike xeleka me herî mezin û xurt yani a berxwedanê li gor nêrîna min Şêx Mesûd Eşrefî ye ji bo vekî jî ew ya li cîkê digerê ku xera bike yani tiştekî bide nîşandan ku hêzê bişkîne bawerê bişkîne ji bo ku ji vî miletî re bibêje mêzeke her du artêş levdû nakin yani Qesedê û artêşa Sûrî levdû nakin ji bo yekî jî ha bîre mesela dewleta Tirkî daxuyaniya dide dibêje işte gerekî Qesedê zû tevlî artêşa Sûrî bibe yani herkes vê rastiyê dizane ava şe'nekî daxilî yani îşê Sûriye tiştekî din jî dibêje eger Şam planekê bike yani ev bi taybet çend heb qaş û wezîrê wê hene du sê yekin yek ji wan ê parastinê yek ji wan ê derveyê yek ji berdevkê wan dibêje eger Şam planekê bike însiyatîfê bikarbîne em ê jî bi her cûreyî piştgiriyê bidin wan hûn dibêjin gelo ev mimkûn beşek ji vê bi hewildana derxistina vê bi yani bi vî rengî plankirî gelo ya bi şeklê ew dixwazin pêk nayê li gor nêrîna min plana wan ne a lev hatinê ye plana dewleta Tirkiye a ku dibêje hikûmeta Şamê bira bike û ez ê pêşgiriya wê bikim heta dawiye ne ji bo lev hatinê ye dewleta Türk dixwaze şer derkeve ku hikûmeta Şamê têkeve şer bi Qesedê re ya jî em bêjin hêzên ewlekarî de ku wekî niha Şêx Mesûd Eşrefî û li gor wê ne piştgiriya wê bike yani piştgiriya wê îdî bi çeta dike bi silaha dike bi artêşê dike zaten ji xwe zaten ribekî Sûrî yani rastiyê xeka Sûrî mêzekî dagirkirî destê dewleta Tirkî de serî kaniyê girêsipî Minbiç Cerablus Ezaz Bab Afrîn evan hemû dewleta Tirkiye de yani qaîdê dewleta Tirkiye de ne çetê wê tê de ne ji bo yekê dewleta Tirkiye ısrarla dixwaze vê nav diçêk yani dixwaze wê xeleka xwe temam bike ji bo yekê ew qas êrişê vê xetê em bêjin Şêx Mesûd Eşrefî wek me gotî
خلقها ضعيف نينا الشيخ مقصود أشرفية، بالعكس وينا خلقها خرطة وجي برخدانية، يعني نم مستحيل اكو برخدانية الشيخ مقصود أشرفي وريش كاندن جبويكي كرياري دولة ترك أبا، يعني مثلا رغم اكو بانغا ريبر أبو يا آشتية وديمقراطية وشردا سكناندن وحتى هولداني مثلا ريبر أبو جبوناكو بيجن قصد بكار بارتشا سوري ردمج ببه ایدی هولدان سروینات خبتن پیواجو آشتی بکار به درکه پیش شرط چنه به ربر اپو مثلا دخبته رغم وینا دولت ترک بداوی ریبرا پو اف بانک جی لدولتا ترکر از بیراوجی بخم دبیجه مجارک جیانیه ترکیه دوی پیواجوی دا رولک چیکر آواکار و دیالوگی را وکری بگره سرملی خواه هر واد بجه اف هم جبو آشتیا هرمی هم جبو بهسکرنا آشتیا و نافخویی جی دا آستا گرینگیه که کریتیک ده پیاما هری داوی ریبرا پو بله يعني أبا عين وقت ده دبي perspektif aslında بودم يعني ربرا بو هولدان دكي كبراستی جوی شریف ده سکناندن چونكي ربرا بو دما کو وی شریف ده سکناندن دبيجه از نخوازم مجزره چبن قتلام چبن gerek يعني إيدي خرابون چنبه شر gerek دنیا ده بي سکناندن يعني 100 سال شر إيدي سكني 100 سال بیستا 100 سال شر بو 100 سال بیستو یکا gerek 100 سال آزادیا جواکا به آزادیا ملتا به آزادیا امجن جنبه سرکاتی سربنا د سکینه ول گروه هولدان خود دي چکرن لبل امراستیا دولت ترکی میزه بکن دولت ترک مطامع خو هنه يعني رغم بواجو کی چاره سریه اما دی کله کاویجی جبونا فایده ج سوری ببینه و جبونا هزا کو هيا سیستما نتاوا دموکراتیک د جسد ریبریا خسر د خب بریکو پک کریج بو کو هلو شینه د خبته چونکی جبو خطری دبینه دولت ترکی چما خطری دبینه دبه اگر چارەسەریya demokrasî di Sûrî de pêş ket û ev çarəserî li Tirkiye jî pêş bikeve çarəseriya demokrasî û Tirkiye pêş ket îdî ew renta ku em bijin derîn dewlet ya jî kesimê faşîst yê di Tirkiye'de cî xwe digirin û dixwazin her dem şer hebe ji holê radibe ev ya hêza wan namîne îdî millet îdî bawerî nade wan millet îdî wan qebûl nake ji bo yekî jî xwe li ser piyadê hêlin yani dewleta Türk aslında bi wan hinek nêzik bûnê ku dê çêkirin عمري خود درشت که عمري خود درشت که جبوی که نادو ترکیه ده جوا که دو کسما درکتیه پیش کسمک آشتیه دستک دیگه کسمک جدو خازی پیواجو شر دوام بکن yani avana gelek cidden mesela gelek şiruvakarın de televizyona da derdik evin ama gudardıkın yani bu zamanı devleta Türkiye takibin adeta bimere yani halbuki mesela ha ambejin ama ka partiye Suriye peşeruje ام جبونا تواهی سوری خبات دن مشاندن خباتی خود ناف جوا کدره خصنا خوب دن آوا کرن کبراستی جرولا سیاسی پارتین سیاسی د سوری ده در که پیش جبونا کو ام بکاربن یعنی د عینی دمه ده کو سبه دستور کات نویساندن قانون احزاب پارتی در کت پیش yani جبو کو جواکتی که هل بجارتنا پارتی می هبه بکاربه رولا سیاسی دنا و جواکی دبدی لیزاندن عمل كده مثلا سربنا خباتكي پر جديام دمشينن جبو هشمندي آزاديام درخين پیش آوا كوية ديمقراطية آشتيام درخينن پیش ادمل كده دولتا تركي جبوي دي سوري ده خرابون التخريبات بده چكرن بريوان جروبين چتا جارك الحلبة جارك الساحلة جارك السويداية جارك الحمصة جارك الشامة ده چكرن يعني افكم كوجي كوتين چكرن لسر قلين سوري يعني بالنابه شر طائفي ومذهبي دمشاندن دولتا تركيا ديك الجورني نامن وبريافان جروبين چتا بريافان داعشين كو براستي جي سلفين هاتنا دخازن ولات اداره بكن بوي ذهنيتي ولات ناي اداره كرن يعني اف حكمتا هني اكون هاوي ولات دمشينه يا وي غورتنا بده چكرن دستور بده اوا كرن بي يعني ام بجن خواسته كي في جواكي بك بني ياجي جواكا سوري و حكمتا كي حكمتا بعث خرابت قبولناكه يعني ملت دجي بعد سكيني جبوكو هلوشينه او قستكوشين 14 سال دامشاندنش بوكو حكمتك دن ورجي حشك تربه ملت ننا فانديبون دخازه ملت ديمقراطيه دخازه ملت وكيفيه دخازه ملت ما في خد خازه يعني رنگبونا چانديه دخازه امجر بجن تنوع الثقافي جريك در كيف بيش ملت نها بنا دخازه جبوي كيجي يعني تراستيا بيجباكي نها ميزكي دسوري ده herkes verastiye de beje علويوي سنيوي كرديوي امبيجن عربيوي درزيوي ازيديوي herkes بتشتد بيجي مسيحيوي دبام دخازن سوري كي براستي ده راحتي كبه امان هبه عاشتي هبه ام راحتي ده بكار من جانكن وكفتي ده بكار من جانكن
يعني هركز نهاوی بانک دکه لبل اف گروپین چته کو دولتا ترک درخصنا پیش و سلاح تاویج انسان دکوجه تدبیقی يعني تركيا كي دكوجه افا فيني زيغوني غريكي ملت سوري تباي هلوستا خب دي نشاندان ايديوان كريارين قريجي كوتين كرن د سوري د غريك وري سكناندن دس دولتا ترك وغريكي ملت حمو بيك دنگي بانكي يعني بسج داغر كرنا دولتا ترك را ايدي غريكي دولتا ترك جخاكا سوري دركبه غريكي ملت سوري في شرطي اساسي درخينه بيشي حكومتا سوريا ادمكي يا دولتا تركي غريك جو ولاتي دركبه حتى دولتا تركي هي وأف ولاد نكاري راح تيجي بكي يعني أبا أشكره البرشاوية أم نكارن ببجن دستي كسك دين هي يخصا جروب شتين عمشات حمزات كوجا صارت دقري إيريش تاخير كي أبا بالتعليمات دولة تركيا حركات كل جورنيرينا من فجبوا يجي أم في راستي جريك يوصل ببينن وفي خواندني جي جريك أمو سابقن كي أم هالجوري وهالوسط خبد نشاندان باش هەڤال نووری هون بچاوایی دبینن نا هەڤال زەلال ئیفادە کرد پشتی هەر هەفدیتنەکە ڕێڤەبەریا خۆسەر و شامێ ئەv ێریش پێکتێن یا کێمێکی بەریاوەیە هەما پشتی وێ گەلە هونژی بوسا دخوینن یعنی بەڕاستی ji بۆ ئالۆزیەکێ دەرخینن پێشی لە دیالۆگێ بگرن پێشی لە ئەنجامێن هەفدیتنان بگرن van ئاستەنگ بکەن ئەنجامێن هەفدیتنە ئاستەنگ بکەن هونژی بە vî ڕەنگی دخوینن گەلۆ ji vê derê چی ئارماژکردن ئارمانجیوان ئەvê لیستوک سیاستی دولتی ترکیه او سیاستی وی قرش هر دنیا همی وی دبینه یعنی نه ترکیه جبو قانون خوشکریز و قیران و ازمه درخینه جبو دبره گرکه آنها سوریه یعنی امین دستوردانه سوریه که جبو جوی کریزه خود درخینه یعنی او زخت ایدندر دولتی ترکیه دا امین د بنگاهی جواکی دا چه دبه او کلاندنه چه دبه آبوری و حاصل زانه دو دیان سر سیاستی دنیای هنی که گافشون دا آویتیه دخوازه دو کل امین زانه قضایش که دست کفتی که بگره البته جیه ضعیف دا یعنی سوریه یعنی جبرگ سوریه جی او حکومتی گناه ایدم که هیا به اراده هیا یعنی اراده وی قتل ارته نینه زانه یعنی گر اراده وی ها با اینه گوتا گلو ام سوریالی بخو قانون پرسکری که چاره سر بکن ما توش در باتی تو برجوالی گلی سوریه چی گلی سوریه بهتر تو خوازه یعنی اف پرساجی نایه کرن دنجی یعنی نه ای دنابری گلی سوریه دا دیالوگ چه به اما ben بکنن بریارنا قانون به هفت جیان بکن یعنی ولاد کی دموکراتیک ولاد کی ننابندی دولت کی ننابندی او ترکیه د سوریه دا ماندنه و چه معنی و دمینه نه اگر قصده اما ben یعنی و حکومتی سوریه بگینن هف ما اول زنه هف آشتیا و هف اتفاقا هر سری ما ترکیه ایشی و العفرینه چه بمینه السری کانه و العزازه و البابه و حیانی امین تل ابیاده چه بمینه نه جبوی کانه به ازمه دوام بکه جبو امه بین زنه نیل بگه زوزیش سوریه واری درخستن دوی که بحانه هم درخینه دوی که فتنه و فسادیه درخینه دوی که ناکوکیان درخینه شر گره بکه یعنی هین بهتر و شر بفشار که نافخویی بده یعنی ترکیه دوی دا نفس تکشینه نه امجی چه دو بیشن ام دو بین یعنی حیانی کجا دمه ام گلی سوریه کتکار فقیر بدنگاه 14 سالم بدل آنددن فاتوره دولت دروایه بده یعنی جبو برجواندی دروا دولت دستواردهای سوریه اما ادب داری هفته بکشن هفته این کار بکن هفته تنهی بکن اما این وی ولاتی خراب بکن هلبت زانه حق ممکنی ام با عقل بفکرن حق ام زانه وقت سوریالی بفکرن ام پرسکری که خوش همو کسان بهتر زانن و چارت سری که دیار بکن که همو کسی بهتر ام زانن جبر ویجید پیشی حکمتی سوریه ریک هیا فقط او ریک چیه؟ دبی که همو پیکاته را لسر ماسا که دیالوگ نقاش جبو فی والاتی جوی کریزش وی ازمش وی قیرانه درخن دبی که حکمت بویرکی گاوه که وها باویجه دو جبو صلح که نافخویی چه ببه لواتن که نافخویی چه ببه دبی که ام هفته عفو بکن هفته درواز بکن
گر ام روحی انتقام دائمی ام بزانه گر بکار بینن هل به تفاوتا ببه تالانه دولت دستواردانه بکه وقت ترکیه یعنی اتر نقطه کی بیجم تصریح کی امن حشق لکویه پشتی و شب دست بگیریه وفد د پایاب بلند دولت ترکیه ده وقت داخلی خارجی و پاراستنه هم آزانه و روژه شر دست بکر هم قصده وفد خود چی شامه پشتی و آجارک ده شر دست بکر یعنی هر کس زانه دولتی ترکیه لپاش به شرعه و دخوازه وی ولاتی جی وقت امن دهاتی دیار کرن yani daimi kanı zevvi valati de kriz و ازمه de jiyan kiriş berge ev kanı be yani ve kriz و ازمه xwahne ki derbaz bike le peşi devleti Türkiye ciretine ev hayani dem ki be le pişti be çavab be ev devleti Türkiye ji proje açtı seruk abo emin dest bekiriye emin ha hevditin hene emin nikaşane emin xataya ki gavaya ki düdiye اساسی دست بکنش بو آشتی نفخویی اما دانه یعنی اف مستقل دولتی ترکیه جی در خیورته گلو اف دولت ها چه قاضی کانه آشتی بکه اف دولت ها چه قاضی کانه دموکراسی بپارزه چه قاضی کانه پیکاته این هنجی به هفراجیان کرده و حکمته کی دولته کی کرده و ترکا آقا بکه اف جی مستقل و او راستی و ترکیه اف چاند و ثقافت ها قتل جوی نینه اما زانه یعنی نهار روشه ترکیه تیدا نه اندک امین زانه خطر سر ترکیه جی یعنی بحر سپی امین اتفاق چه دبن امین للیبیا اتفاق چه دبن لسومالی اتفاق چه دبن امین لبر همو دولتی ترکیه دبداره امین گاوان بشین دادا بیشن گاو بشین دادا بیشه برویجی حقا ترکیه چه بکه نه هری گکانه به Evin aşitiye biki hak devleti Türkiye bi. Jiberge 100 salın betir evin ha liser xuyne galan, liser kırkırne galan, evin bidahan gel jor terakirine. Hayanı kucan demi bimeşe vak beri fikriye, vak amade kiriye. Peşi Türkiye ji evin siyaseti dünyaya rujlatan avin gena evin dest bekiriye, ne dest bekiriye. Türkiye bi ve mefhume bi ve zihniyeti کنه به شرق الاوسطی ندا به خودی جی کی بگیره و همه کابه ناف و مالباتی شرق الاوسطی ندا جا بگیره از باور دکم گر ترکیه اصرار بکه تشته هیجیه واندا بکه جبرگ سوریه جی زانه یعنی ای وقت ترکیه دخوازه این نبه یعنی جبرگ جی ترکیه چه حجت چه امین بحانه ای نروا درخینه و دائمی بخوازه بگه واشارا امین نافبری پیکاتا یعنی درجی بده جبو برجواندی کانوی سر حساب قتل عام کشتن و شر و ویران کردن ام میزانه رانته بگیره باشه اول زلالون بچاوایی دخونین یعنی براستی جوان فتنه و فسادی دولت ترک اف هولدانا و هلوشاندنا دیالوگا هی هفدیتینین هی گلو پلان داگرکری نو دکه یعنی دوی سردمه ده دوی روشه ده دوی کنجکتوره ده نه حواله من نوری جانی سر زمان کینا چه بالافرین کشوه سر سریوی دیگره نکار وان کنترول بکه میوانی خواه سرفرماندار جی به نکار بساق و سلامتی جوالاتی خود درخه در دوره خود نکار بگرده نوا و آلوزیه ده کینا دولت ترک بیوی مجیه داگرکریه تف دیگره هون بچاوایی دخینن بی يعني دولة ترك قاسي بسوريا رمجول دبي بتركيا رمجول نافل جورني نامن يعني تطبيق سوري ولايتك هي تركيا وهروج الشامي والحلبينة يعني بأولوية كون هال تركيا آلوزي كون هال تركيا تيمة شاندن برجران الجورني نامن دولة تركيا هجر بفي شكلي بتشا دولت ترک ونداکی و ام د سیاست د وینا دخوینن وسا دولت ترک اصلا ماترسی کی و پر مزن جپشتی ام بجن دنگین دروشلات ناوین ده هاتن گهورتن ضعیفاتیا ایران و روسیا لروشلات ناوین د ترکیه ده ماترسین ده آواکرن چونکه هزی کواليسيون درکت پیش راسته بلکه هزی کی ناتویا اما اویانای معنی کو ده همو تشی ده هم فکر بونره اوج الگور خبر جواندی خود گره او ملی قوی سیاسی ده نزدیک بونه خود ده چکرن و دخوازی سروریه خود سر روشلات ناوین ده چکرن و هر کس جیبه ده بیجه امپراتوری عثمانیه کو 400 سالی حکم کری
جوخازی جارێکتر بی عسری vegirîne ئەما ئەوە ne qolaya ku werê vegerandin çünkü dem hatî guhartin pêkhatiya rûşlata navîn de ne û pêkhatiya berî em bijin 500 saliyê ku bikaribe vî tiştî dimeşandin ji bo yekî metirsîkî wê pir mezin heye yani heta welatên em bijin Xelîc ya jî welatên dîtirê Ereba mesela îdî nemal dewleta Tirkî gudar dikin berê dewleta Tirk gotina wê gotin bû yani di nav wan de bi navê Îslamê gelek em bijin kiryarên cuda dameşandin û xwe dixist adeta Fatihê Îslamê ser dimeşî ama îdî ev polîtikayê wê nameşe îdî kes vê neqebûl nake asta rastî derketiye pêş ji bo wêna îdî destê wê de çima ye ku bidê rol bidê leyzan ji bo xwe biparêzê ji bo ku em bijin bixwaze bê milê xwe de milê heta Yunanê Qubrusê wan de jî tewazûna bidê çêkirin li ser Sûrî dixebite yani adeta dewleta Tirkiye Sûrî dixe qurbana bercewendiyê xwe li milê dîtir em îdî vê rastî gerekî wekî gelê Sûrî wisa bixwînin û li gor wê helwest bidin nîşandan li gor nêrîna dewleta Tirk nikarî planê xwe bi ser bixîne vê planê vala derkevin lê ê ku planê dewleta Tirk vala derxîne wê ne polîtikayê dewletên ji derve be wê tekoşîn û berxwedanî û xwarêxistinkirinna civaka me Sûrî be ez ne tenê ji bo Bakuruşlatê Sûrî dibêjim ez ji bo giştî Sûrî dibêjim yani eger wekî em bijin civak ku bi rastî mekarî li derdora hişmendiya azadiyê û demokrasiyê me xwe çi ava kir wî demî em ê bikaribin polîtikayê dewleta Tirkî di Sûrî de vala derxînin û ev hikûmeta demîkiya ku niha jî yani wisa jêr namîne ku hem wê rehet wê îşa bimeşin ya wê sererast bikî ya wê jî hilweşe yani eva rastîk e û ev rastiya henî kes nikare jî dûr bikeve ji bo yekî li gor nêrîna min berxwedaniya Şêx Mexsûdê wê dersekî baş bide dewleta Tirk wê dersekî baş bide van grûpên çete Emşat û Hemzata wê li wan bide naskirin ku hêza we têrê nake vîna gel û vîna gel li ser her tiştekî re ye û wê serkeftin misûgeriya milletê me باش اول نوری دا کامنی هری داوی تشتکی اون بخواز بر سر زیاده بکن هبن ام ویج بگیرن ام ویرنگی برنامه خو بقدیم tabii bangine kime heye ji bo raya giştî em raya her çar beşî Kurdistan em ji bo tevayî Sûriyê em tevayî Sûriyê û taybetî gelê Helebê yani ez dixwazim bêjim yani ev îdia devlet em bên wek grûpên berdayî bê serûber ne îndibat disiplîn nîne fewdal yani dixwazin Sûriyê bikin qurban bercewendiyên hêzin destwardanê Sûriyê kirine ez bawer dikim ê xwedî sekin bin yani ban wan dikin jî ji bo em ên tedît elamekî pir qirêj elamekî pir derew em ên zanê dixwazin hemû rastiyan bervacî bidin nîşandan ji wan îna nekin ji ber Şêx Mexsûd û Eşrefî gelekî medenî sêvî le em ên gelekî ketkar e yani tu bercewendiyê wan êriş li ser derdorî Şêx Mexsûd û Eşrefî bike tu bercewendiyê gelî Şêx Mexsûd û Eşrefî nîne em ên û ne dironê wan hene û ne top û tangê wan ê guran hene yani bi dere wan însana neyên xwebanin divê em bibên zanê gelê Kurd jî zanê bigînê em ê raya giştî ser linga bêlê em bên ban dewletê dunyayê mafê mirovan yani ihtimaleye dediye yani grûpekî bê serûber û berdayî em ên ê çi bike ancak zanê bi kuştinê dixwaze tişta bike yani Şêx Mexsûd û Eşrefî jî em ên agahdar bin û em bên vê şerê jî destwardanekî bikin û pêşî vê şerê jî bisekînin باش نوری شیخ و هفسرک مجلس گشتیا تاخن شیخ مقصود و اشرفیه ین حلبه ام سپاسیا ود کنو تبلیغ بالتنامه بون و وقتی خوش مره وقتان و برسدان سلام برز جوی واجب و هر واحد زلال جگر اندام دسته هفسرکاتیا پارتیا سوریا پیش روزی ام سپاسیا وید کن اون تبلیغ بالتنامه بون و برسدان پشتمه ام سپاس کن ولی قدر بیرم گشتن داویا برنامه خو بیویا سرکت